Božidar Prsenjak, kućni ljubimci. Sofija i Nikola žive s roditeljima na 4. katu. Obitelj se skupila oko stola uz večeru. Dok zveckaju žlice i tanjuri, brat i sestrica se kradomice pogledavaju, a odjednom se oglasi dječak. Mi bismo željeli imati psa. Roditelji su se nasmiješili, a potom uozbiljili. Oni su mudri kao svi odrasli. Znaju da je dječja čud vrlo prevrtljiva. Što djeca danas traže, to već sutra zaborave. Zato su samo promrmljali. O tome ćemo još razgovarati. Sutradan svi su otišli u šetnju gradom. Uz klupicu u parku bio je privezan pas. Visoko je držao glavu i motrio je prolaznike. Njegov gospodar čitao je novine. Nikola ga je pogledao i odmah je rekao tati: "Tata, zar nije prekrasan? Kad bismo barem imali jednoga." Tata se nije oduševio. Rekao je: "Nikola, za psa je život u stanu uobičajeno mučenje. Zar ti to ne znaš?" I time je razgovor završio. Iste večeri Sofija kući donijela malu mačkicu. Bila je slatka i umiljata. Svi su se igrali s njom, čak i tata. Djevojčica je roditeljima poklonila svoj najljubkiji osmijeh, a potom se odvažila i upitala: "Zar nije prekrasna? Da je zadržim. Teta iz prizemlja obećala je da će mi je dati, ali najprije moram vas pitati." Tata se smiješio, činilo se da je pristao, ali se ovog puta usprotivila mama. "Što?" rekla je. "Mačke se posuda povlače i ostavljaju dlake. Zavrčit će junačim tanjurima. Samo mi treba da se zarazite. Odmah je sutra vrati i zaboravi na nju." Nakon nekoliko dana roditelji su djecu poveli u šetnju gradom. Bila je trgovina malih ljubimaca i odmah su ušli. Prvo su ušli u prostoriju punu ptica. "Pogledajte kako kanarinci predivno pjevaju. Kad mi smo barem imali jednoga," rekao je Nikola. "Pogledajte papike, kakva raskoš boja, kao da nose haljinu," ponovo je rekla Sofija. Da kupimo jedno, nikako da popusti Nikola. "Djecu, za ptice život u krletkama obično mučenje. Kako bi vama bilo da vas ja držim zaključane u stanu dok se vaši prijatelji igraju vani na ulici?" rekao je tata. Zatim su otišli u prostoriju punu boja i svjetlosti. Akvariji su bili prepuni riba. "Čula sam da zlatna ribica donosi svom vlasniku sreću," rekla je Sofija. "I nije skupa. Da je kupimo," ponovo zavapi Nikola. Mama se nije oduševila idejom. "A tko će hraniti dok budemo na moru? Zar ćemo akvari nositi sa sobom u hotel? Djeco, to je nepraktično." Zatim su otišli u sobu prepunu malih životinja. "Tamo sam vidio male kornjače," rekao je Nikola. Tata, meni se sviđa onaj par hrčaka," vukla je Sofija tatu za rukav. "Onda je najbolje bijeli miš. Njega možeš u običnoj kutiji svugdje nositi." "Što?" rekla je mama. "Miš neće preko moga praga. Da ne biste možda zmiju ili kakvog guštera. Meni su te životinje ružne." I tako je razgovor završio. "Idemo doma," rekao je tata. Te noći djeca su tužno otišla spavati. Tko zna, možda su barem u svojim snovima milovala svoje životinje. Roditelji su beskrajno razmišljali kako da udovolje Nikoli i Sofiji. Oni ih naravno vole i napokon su se sjetili. Sljedećeg popodneva, kada su se djeca vratila iz škole, na balkonu su zapazila drvenu kućicu za ptičice. Bila je lijepa kao iz bajke. Nakon ručka dječica su donijela svoje mrvice ptičicama. Srce im je tuklo od uzbuđenja, no ptičica nije bilo. Mama ih je sljedeći dan probudila ranije nego inače. "Dođite, imate goste," rekla je. I stvarno, to su bile 2 ptičice koje su sretno kljuckale svoj doručak. A nakon što su ga pojele, odletjele su zahvalno mašući djeci i... "Hoće li sutra doći?" upitala su djeca. "Hoće, naravno, našli su prijatelje," odgovorila im je mama.